Okay, hꯧꯔꯁꯤ. Comment ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯉꯣꯅꯦ. Google Meet ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯦ Google Meet ꯑꯩꯅ ꯑꯩ ꯈꯪꯁꯨ ꯈꯪꯗꯕ Google Meetꯁꯦ. ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯟꯒꯤꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ. ꯃꯌꯥꯡꯂꯝꯕꯝ ꯁꯪꯒꯤꯇꯥ, ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯇꯁꯃꯤꯅꯥ, ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯑꯕꯤꯅꯥꯁ, ꯁꯣꯌꯥꯝ ꯗꯤꯕꯦꯟ, ꯏꯁꯇꯦꯕꯦꯅꯤꯌꯥ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ, ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯕꯣ? ꯑꯗꯣ Google Meetꯇꯣ ꯑꯩ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯌꯦꯡꯉꯛꯑꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ. ꯑꯩꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇꯗꯤ ꯁꯤ ꯂꯥꯏꯚ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔ ꯊꯝꯃꯤꯗꯅ. ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯇꯥꯛ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯣꯟꯅꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯗꯅ. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯜꯂꯒꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ. ꯑꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯩ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯒꯦ. Google Meetꯇꯣ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣꯗꯣ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯝꯃꯛꯇꯅ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯌꯥꯝꯃꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯅ ꯊꯥ 5 ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ. ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔ ꯊꯝꯍꯧꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ. ꯅꯣꯏ 9 ꯁꯨꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗ 1 2 3 4 5 6 7 9 2 ꯋꯥꯠꯂꯤ. ꯀꯅꯥ ꯋꯥꯠꯂꯤ? ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯤꯔꯖ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦ. ꯅꯤꯔꯖ ꯀꯩꯗꯧꯈ꯭ꯔꯦ? ꯅꯤꯔꯖ ꯌꯥꯎꯔꯦ. 1 2 3 4 5 6 7 ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯥꯠꯂꯤ. ꯁꯕꯤꯔ. ꯁꯕꯤꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ. ꯌꯥꯔꯦ. ꯍꯧꯔꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯔꯥꯡꯕꯨꯛꯇ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯄꯋꯥꯔ ꯁꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ. ꯄꯋꯥꯔ ꯁꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕ? ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯋꯥꯔ ꯁꯦꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ. ꯄꯋꯥꯔ ꯁꯦꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ. ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ. ꯄꯋꯥꯔ ꯁꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯄꯋꯥꯔ ꯁꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯦꯠꯁꯦ ꯄꯋꯥꯔ ꯁꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯠ A ꯀꯧꯕ ꯁꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯕ. A ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯅ 1ꯒ 2ꯒ ꯈꯛꯇꯪ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ. A ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯦꯠꯁꯦ. A ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯁꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕ? ꯄꯋꯥꯔ ꯁꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ. ꯃꯥꯒꯤ A ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯁꯕꯁꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯧꯕꯤꯔꯣ. ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ. ꯁꯕꯁꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯧꯕꯤꯔꯣꯕꯁꯦ. ꯁꯕꯁꯦꯠ Aꯒꯤ ꯁꯕꯁꯦꯠꯇꯤ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ? ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ 5. ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ. ꯑꯦꯝꯇꯤ ꯁꯦꯠꯁꯦ ꯁꯦꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯁꯕꯁꯦꯠꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯕꯁꯦꯠ ꯈꯟ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯈꯟ ꯌꯥꯔꯅꯤ. ꯑꯗꯒꯤ 2 ꯈꯛꯇꯪꯁꯨ ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯕꯁꯦꯠꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩ ꯁꯕꯁꯦꯠ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ. ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯁꯕꯁꯦꯠꯅꯤ. ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯅ A ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯦꯠ ꯀꯅꯥ ꯌꯥꯎꯕ 1ꯒ 2ꯒ ꯌꯥꯎꯕ ꯁꯦꯠꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯕꯁꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ 4 ꯈꯛꯇꯪꯅꯦꯕ. ꯑꯦꯝꯇꯤ ꯁꯦꯠꯅꯦ. ꯑꯗꯒꯤ 1 ꯈꯛꯇꯪ ꯌꯥꯎꯕ. ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯁꯤ 1 ꯈꯛꯇꯪ ꯌꯥꯎꯕ ꯁꯦꯠꯁꯦ ꯁꯤ ꯁꯦꯠꯁꯦ ꯁꯕꯁꯦꯠ ꯀꯧꯔꯤꯁꯦ? ꯁꯤ ꯁꯦꯠꯁꯦ ꯁꯕꯁꯦꯠ ꯀꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯌꯥꯎꯋꯦ. ꯁꯕꯁꯦꯠꯀꯤ ꯗꯦꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯤꯒꯦ? ꯁꯕꯁꯦꯠꯀꯤ ꯗꯦꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯠꯇꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯁꯦꯠ ꯃꯆꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯠꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯕꯁꯦꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ? ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯣ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯕꯁꯦꯠꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ 1 ꯈꯛꯇꯪꯅꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ. ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ. ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯠꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯁꯕꯁꯦꯠꯅꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ. 2ꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯕꯁꯦꯠꯅꯤ. ꯑꯗꯩ ꯁꯦꯠ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯕꯁꯦꯠꯅꯦꯕ. ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯎꯅꯦꯕ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ나. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯕꯁꯦꯠꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ? 4 ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ. ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ. 4 ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ. ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ? ꯄꯋꯥꯔ ꯁꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕ? ꯄꯋꯥꯔ ꯁꯦꯠ
power set hai tari kai ga power set hai tari ga nam de magi subset mayam do khomjalaga set amo in sembio mai subset mayam de yang si leire set oina sem ga hai tari nang sida bracket apa ne yare ko akhoi to ise tem te a gi subset mayam je khomjal aduga set amo in sem tok ne si jubo power set of a gi power set ka we yare ko adu itari power set ki symbols ga mai ne ha ba p haraga smai a ne ba sina is a power set of a haine power set of a gi power set sa magi subset mayam gano to bujine aduna power set ta element ka yauge haiba ya thadi sigi power set manung je element ka yauge haiba ya thadi nang masing thiro 1 2 3 4 power magi sigi power set da set element ka yawe ba element mari yawe adu power set ta element ka yauge haiba ya thadi karimta na te ba sigi a haiba set sa sigi subset kaya laigi haibane yare ko aduna subset mari lai haine aduna power set element kya lai haibaga subset kya lai haibaga samane pulamna yare ko adu ngara ngaina yam important oi poram takib do kari any set nang munda piram me any set e mangunda element ani yaw ba yai ahum yaw ba yai tar yaw ba yai kun yaw ba yai sidi ani yaw mini yare ko element ani yaw mini adu itardi hoji hangdu wang je power set ta element ke yawgani sne power set ta element ke yawgani sne power set ta element ke yawgani ai from laz kana na pi ba 2 to power n ngara ngai ta khib do yar ko ado e haiba set sida element je n yawre khala je equals to n sina is number of sina mamang da n thamaga bracket ko lai je number of element in a hani ko e da element ke yawge ado n yawre khala je ado itari power set of a gi power set ta element ke yauge hai tardi number of element in the power set of a yare ko si kana na pi ba to the power n na pi yare ko adu sigi formula just check to zero e the number of elements in a the element ke yauge sigi example jida the yauri element je 1 ga 2 ga ani khatang ni yare ko adu the number of element in the power set of a gi power set the element ke yaugani formula pa lo to the power n hai bani n की value दिस रखे आप पिरम बा 2 पिरम हमने यार को n की value दी 2 2 to the power 2 the 4 अदु ननि सरी element मसिंग के यावरे अमा अनि अहो मरी element मरी यावरि से अदु सी a की मसिंग जे मया मोरा प याय अदु द नंग सी formula जे सो सो जे पालो तो ने सिबुक द ज्ञान ता द बु ना याव एन ताय रंग येंग से सिबुलोई तारद्रो कनो सुषमा तारबा तादना ताय हाइजिन को तादे यागे दुम इकानि हाइ गेम लेते अदुनबु सिरा कोई इंटरेक्शन तौरिजने इंटरेक्शन दुनि याम इंपोर्टेंट होइजे अदो कनो हाइबा म कनो गौथोमे स्टेवेनिया ना कनो हाइपने नोट से स्माइ तौरजे नोइ नसाना साना दुम नोइ बोइदा सिलौबा अदु करी काय aina taingai da ina iringai da siloba ma adu kari kai notes ne ba notes no ina sana siloba ma aina hot pa du da noi jo siloba ma aduga class work tu di aina sira hojik to du aina si question je holo hai kan da hot tu ni da mayam hot question ni mayam holakini do question holak pa ja kamain hot si ga kan da khoi gi adum kano holaga question je youtube kano da thagalo ba khoi whatsapp group to thagalo ba question je holen na do whatsapp group thagala ina check to ba the photo whatsapp group ta di kui roidra di khalle ko aidi nangna hot pa du di aina question sira pi du ni dana do nangi kano da boy the hole ne
aduga WhatsApp to takla hangto aduga WhatsApp to photo kapo adu taklo tharo aduga YouTube tong phalo halakpa kaisu kuiroi nan di khalle do Stevenia kari hainengi aide notes to ai sira pibasu yai ba do sira pibaje ai sira software mayam sinai ba laptop su keno tawbani na adibu oibani na do tappe ba yam takla nuaite ba aduine ina siragi notes pibado nuaite na noi da silona harise gano sabirna question amangi empty set amada adum fai yawgadro empty set set to ne empty set waitar di set to ne empty set waitar di magi subset ama khatang laine ba sabirna hangi question je yare ko sabirna hangi question je yengje nangi set a do empty set win law je pi yare ko pi empty set win law je nangi set a do adu itar di magi subset kana legane magi subset empty set is the empty yaudam ne adu magi subset sa pi khatang ngar ne ba gandar ba kaigino ai kanda set masana masagi di subset wei je habne adu nang e have set to empty set win low tar di ko magi subset kana kana lei hai tar ama katang lei gane phi yare ko adu na power set of a have set gi power set sa adi power set hai tar di a gi power set hai tar di e have set gi subset mayam do khomjal wai bane mai di ama katang lei na sim godang khomjal le to yare ko adune adu mangoda element kya katang yawre magi power set ta ama katang yawre adu formula do check tawjine formula do check tawji ko number of elements in a haiba set sida element ke yawe a haiba set sida element amti yawdi kayino ai kan a hai je empty set ne yare ko a je empty set ni phi ni adu mangoda element amti yawdi aduna n of a gi value je 0 tar ne number of elements in the set a je 0 tar ne adu itari power set element ke yaw kani power set element ke yaw kani ai kan di n of p of a si value ji ka mana na kan 2 to power n ga mana have the koi formula ma tuina adu itari n gi value 0 ta ga me 2 to power 0 adu 2 to power 0 ka ba kya tai anything to the power 0 any number the 0 power ka ba koi kya tai ba 1 tai have the adu na ni power set element ke yaw gi ai ta di 1 ta dai je do the power set element ke yaw ba sa ama khatang yaw je adu na 1 ngan tar ba sa adu koi question hot pause yare ko question hot pause 1.3 going asigi video ji pandam 1.3 hot pause ai ga no don lap chala kya 1.3 1.3 thing ko 1.3 1.2 si kitang chang na pa di 1.3 kala sidina pisan ni sa pala yari ko hauji bu gyan ta na ri ko ado ni question mo ho da uji 1.3 yang ji ko noi like ta bai na 1.3 yang ji 1.3 ai je make correct statement by ke dor ba comment do noi san san ju pa na ba yai ko noi na ma na ba pi ko comment do amana ma pa na ba yai akoi soyam divian ai jong oh, I just realized a empty set has 0 elements. Yara ko empty set element 0 yawi. So its power set has 1 element because to the power 0 is 1 aije.
ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ anything to the power 0 is 1 ꯅꯦꯕ to the power 0 ꯁꯤ 1 ꯇꯥꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯁꯦꯠꯇ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯅꯦꯕ 1ꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯪ NDA ꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯄꯪꯊꯥ ꯊꯥ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ NDA ꯊꯥ ꯄꯪꯊꯥ ꯊꯥ ꯌꯥꯕ ꯅꯪ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯌꯁ ꯏꯌꯥꯔ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯣ ꯄꯪꯄꯥ ꯄꯥꯔ ꯄꯪꯊꯥ ꯊꯥ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯪ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯩꯈꯥ ꯑꯝꯇ ꯈꯨꯝ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯍꯩꯒꯗꯕꯅꯦ ꯅꯪ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯣꯏ ꯈꯨꯝ ꯉꯝꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯣ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯌꯁ ꯏꯌꯥꯔ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯪꯄꯥ ꯄꯥꯔꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯤ ꯍꯩꯍꯧꯗꯅ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯊꯥ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯍꯣꯠꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤ fill in the blanksꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯔꯤ symbol amana kari mana hai jisra make the correct statement by filling in the symbols have symbols amana sije sika si symbol na kari kawe hai ba duga sigi symbols na kari kawe hai ba sigi symbols na subset ke symbol ne abne set masagi sijina subset natte hai ba symbol yenga ji ko ahan bagi question roman number 1 ja 2 3 4 sira kaya 1 2 3 4 5 siyo 2 3 4 ja 1 2 3 4 5 हाइबा सेट सिगी सबसेट ओइब्रो ओइदब्रा वोय कयिना कांदा सबसेट ओइब्रो ओइदब्रा चेक तौजे कमाय चेक तौ हाइबा मंगोंद यावबा एलिमेंट खुजिमक्तो सो यावबा एलिमेंट खुजिमक्तो सोमदु यावब्रा यंगो 2 जु से यावरे 3 जु से यावरे 4 जु से यावरे अदु इतार सबसेट नेम्स असि सिंबल थमने यारे को अ सिदि सबसेट ला सी सबसेट ले यंग हाइता दिस यावबा एलिमेंट खुजिमक्तो सोमदु यावब्रा यंगदुने अदु ए यावब्रासिरा ए अहानबदा ए यावरमद्रे अदुना सबसेट नते ग्यान दारबसे सिदि इराइ लाइ पोने नंग सिबो हाइरोइद्रो अदु सी सेसने यो x such that x is a student of class 11 of your school सिगे सोंगी सेसने करि तौरबा class 11 काबा छात्र मयाम नेबा यारे को अदुगा सोमजिना कदरबा x such that x student of your school सोम लेजना कदरबा नंगी स्कूल लेबा छात्र खुजिमंगने ऑफ योर स्कूल है स्कूल लेबा छात्र खुजिमा सोम लेजना कयबा क्लास 11 खतंगी छात्र खुजिमंगने अदु इतादी सोमगी सेट से सोमगी सेट दुम यावरे कयिनो का सोमजिदि असोबो सेने क्लास स्कूल लेबा छात्र खुजिमा सोमजिना 11 की छात्र खता अदु इतादी सबसेट ने यारे को अदु सिना x such that x is a circle in the plane circle gi set ne ba something ba x is a circle in the same plane with the radius 1 unit ha ba yare ko som da leijin ga dor ba circle khuding makki plane nam da leiba circle khuding mak ni to is a circle in the plane is a plane the any circle we be yare ko som da leija ga dor ba a circle in the same plane with the radius 1 we ba circle khatang leiba som da अदु इतारी सोमजिबो सोमगी सबसेट ने हाजिबो यारिब्रो यादे कयिनो कानसिरदि सर्कल खुदिमक सिंग्रमने सोमदना सोमदन गदरबा सर्कल खुदिमक सिंगदे सोमदि रेडियस 1 यूनिट हाइजे 1 सांगबा 1 रेडियस न 1 ओइबा सर्कल खतंगने अब सोमदना फंगदोइजे अदु इतारी सिजे सोमगी सबसेट ने हाइजे याद्रे अदुना सबसेट नते कक्ता अदु माइन इराइ लाइको सी लोइ तमंगम फोनते सिदि इजम जम फोनी नंग साना लोइ तौजगदुमनि को सिदि आइसि तौरय यार को मखाना सा तौजरो अदु मथंग क्वेश्चन होसे कयिनो का ngasi क्वेश्चन एनडीए क्वेश्चन नमजो होतुने अदुनि एनडीए गिदि मैथ्स हाइरदि याबनि अदु एनडीए दा हंदुइ मैथ्स दि राइ लाइबा मैथ्स गातनि यार को नोइ जेईई दा हंगिबा मैथ्स गा यंगनरो दि एनडीए गी मैथ्स दि थिराइ को साने हाइतुने यार को जी दा हंगिबा मैथ्स मैम जदि याम अरु बांगी अदो एनडीए ददि इराइ लाइबा गातने यामना यंगाजे
question number 2 mu yengji examine whether the following statements are true or false sidna sang loi try taw dum kan thani ko makha gi je sumber lan bre yong ha bane AB harba set is not a subset of BAC harba yauri ba set gi subset na tia sima la le ko sima false true or false you have ne si false where ko kai no kan A zu B zu sira lu yawi tu A zu yawi B zu yawi do dar subset ne adu man si kakthali subset na tia ji la le adu na false ge do ba adu A ga ni si gi set yawi je si je subset ni karamba set ki X such that X is a vowel in the English alphabet. Som the lazy right the set nge kana kana no. Vowel nga ta neba. Hai de sira yaw je A E I O U neba. Yare ko adu da E ga je ga khatang na sab set na sab set na. Sum me tu E ga ko tim som the lu yaw duram ne som de vowel nga ta ne A E I O U. Sum me ko true. The 1 2 3 is a subset of 1 3 5 si jemala le ka yinoi ka na 2 je som da yawi som da yaw de subset ne check to je ka mai to du ne ba som da lebe element ko ma som da yaw dum ne ba du subset ro ga dum ne ba ado amatang yawam dradi subset na tre ha ya re ama khatang check ama khatang phang ta ri subset na tre ado yo sigi roman number 3 is the yo 2 je nang phang ye ba 2 je ga do ba som da yaw re som da yawam dre ba aduna subset na ti hai du ne ama khatang phang da ya re aduna se summe utpai de khuting makta summe utta ba yade se khudam moina ha kan da class 11 da no school da class 11 da tamba satra khudim mak nisa sa de si satra ngai je nisa sa de hai tar de satra khudim mak nisa sa roi dam ne yare ko every student satra khudim mak nisa sa roi dam ne satra sa de hai tar nisa sa de hai tar de ado nisa sa ina hai rak tar de yare ko nisa sa ina hai tar de ke dor ba ama khatang cha give da loisen da dunia aduna summe haina utke haidar di khuting makki utya de khuting makki adu lale haina utke haidar di ama khatang ula yare yare ko aduna loisen da la dunia aduna se to rise si je to roman number 2 gi je subset ni utke haidar di sira yawba element khuti mak som da yaw da ba ya de left yaw element ko dimang right yaw de ya de aduna aduga subset ne aduna subset natti haitar di amang khathang phangra yare yaw da bang khathang phangra yare aduga subset natti na yare na han ba thikan 2 je som de yaw re som de yaw andre aduna subset natti ha yare yare ko aduna summi haina utpai di khudimak ki utya de la le haina utpai di ama khathang phanga loi rai je yare ko sil lai re ado roman number 4 je roman number 4 je ke dorba si je subset na summi ko roman number 4 je summe Roman number 3 je lale Roman number 4 je sume Roman number 5 se di Roman number 5 se kana ai ngame sumber lan bra Roman number 5 se haujin da tor yings favorite Roman number 5 se tor akoi Deven Soyam na kano gi thara khara akoi my question number 1 gi question 1 ye dilai re ado kano tawro jain habdo roman number kano is tawro roman number 5 se tawro whatsapp group ta do thanglo maram piwo ba yo roman number 5 se kana na comment da hairas wi are comment da hairas wi are si je sumberland bra depends we amna summi are ko Deven Soyam na true adagi Niras na lanba male belongs to hierarchy na sar same elements yawadum false susmana false ara yo Deven Soyam mai je mapagi maming ne ba se asi angang jidi keno ne ba hialan go ne ba ado se mamai thai jo se ang je mana muniyong ko ase lali ni ko roman number 5 se lali ni muniyong roman 5 se lali ni ko muniyong ko
false akoi kano Stevenia na ise false. The elements of A, B, C are similar. Therefore, she subset them. Erko Stevenia na piri definition je kano je summe statement mana explain to je summe. Hai la leba sila dum yong ko la leba kai gino la li je. Kai gino la li je. La li je kai gino ai kan da. Si di ka do re ba si di set ni. Si manung de yawring is the element ngata ni yong tu. Si manung yawring is A B C element ngata ni. A som de legend kai no ne ba set ne ba. Sira si ki bracket ani jom dra ba si left ta lebe bracket si right ta lebe bracket ani jom dra ba. A je khatam oram tar ba. Adu tar di belongs to why the sum ba element ne ba. Element when yaw kan da di belongs to why ga dum ne. Adu si di ma subset ne le ram je. Yar ko subset when le mi na ka do ko ne ba. Subset when le ra ni na subset ne ha ga dum ne ba. Adu question dai du di kai ne ba element ne ha ba ne ba. Yar ko subset we ga dum ne ba. Gyan ta ko sa si confusion thok ba ya de. Gyan ta bo hielen. Yar ko si are sin na sarang ngam ni khang question number 3 mung tau je ngasi si exercise loi do ni loi bu loi do re nang da a go wa set am piram me 1 2 3 4 5 yar ko si set piram me yar ko si example je important way question number 3 je ji question number 3 je hot pi ra ge a go wa set am lai ra si set ni mun ni yong ko si set cha si set da element ka yawe han ba element da 1 ni si set si a ha ba set si han ba element je ani su ba element na 2 ni ahum su ba element je nang 3 ni ha ra ba nang la le ko ahum su ba element je kana no kan si pull up si ne ba ahum su ba element je ahum su ba element je set ne ba aduna si set a je da ko manung da set ama yakslam me kana set to bracket are 3 4 ado nang na sija kari ne logo dum neba element we logo dum neba kai noi kan e gi manung da yauslam bani na maji element ne ado mangon da element nang na hujik yaurei je ahum sure aham da 1 ani sub da 2 ahum sub da si pull up sima si element ne ahum sub element mathang da na si element 5 ado na mangon da element ke yaure ba element mari yaw bo set ne yare ko ado na nang horen irak pa matam da kamai irak ne kan da si 3 4 hai ja element na tra a gi element ni yar ko a gi manung yaw ba ngam ni aduna si je si gi 3 4 je belongs to a hai ne ba a de yaw ba ngang ne ba se a gi subset na te ba yan gan tar ba a gi element ne ba se kai no kan da a gi manung yaw ri ba mapum moina bracket a 3 4 ha ga aduna ma je element ne ado si gi a har ba se si gi subset mayam thirak tar nang kamai tong ni a har ba set gi subset ti ahan ba subset ta phi le rani yare ko empty set a har ba set gi subset ani suba subset ta kana wari ni 1 yare ko element among khotang yaw ba set khana ji ado ahum suba ma gi subset ta kana wari ni 2 yare ko mari suba subset ta na sai tu 1 har ga bracket ko slok pani 2 har bracket ko slok ni ado maina mathangi subset ti kana wari ne ba 3 4 hai je element ni ado ma je subset we sem du ni na sumai la ne yong sini yam important we je si gyan ta bro ani is a bracket mari go washali je to nakana kanda ani ni kai no na sai do mai ne 1 je subset we ni sem kai ta ri bracket ko khidro 2 ju subset we ni sem ya di bracket ko khidro ado mai na ahum suba element si bracket 3 4 ai je si je subset ni har kai ta di mai na bracket mathang ju ko ka dum ne yare ko aduna nang na sira uri je karim ta na te 3 4 is the a gi element ni so 3 4 belongs to a aduga sigi 3 4
aduga amuk bracket amuk quota d is a kadorba. This is a subset of a is subset ne are ko bracket amuk khatan quota d is element of a ni adu bracket ani mai ko ta d subset of a ne yare ko sigan dare ko aduni adu tari question khummo yare question number 3 ahan baje chumbra lamra roman number 1 ja la le to hoboga la kadar ba khoi di se bracket 3 comma 4 je belongs to y ga domni to belongs to y ga domni adu ma di subset ne are simala le ko si 1 jim la le 2 ji suma ba 2 ji sume to bracket 3 comma 4 belongs to a adu 4 je 3 ji sumbra 3 ji sume khoi na sai to se e gram 3 ji sume yare ko ai si nang hairani na khale nang san do jaro adagi si last ki jaro nge pi hai ji kana ne ba pi hai ja e gi subset ne ba aduna pi belongs to e hai ba de ko pi belongs to e hai tar di pi je si gi e gi manung de yaw ri ha ba ni yaw de e gi manung da pi yaw bro yaw de aduna si la li pi di kana ne ba khoi na hai gi do pi je subset ne ba e gi aduna pi is the subset of a is mai ba ya yare ko sim khang da ba adu ma sir hai jong to roman number 9 jong pi belongs to a ai ji sim la lam ni ko aina sa hai gare pi is the a ge subset ni a ge manung de yaw na te sim la lam ni adu sim roman 4 10 jima chumam ni pi is the subset of a to hoji ta ge do si asum ba pham ni yare ko aduga to siju la lam ni yar ko bracket amu ko se lei je subset ta bracket amu ko se le ba yad re ba si subset na te yar ko gyan dare ko gyan dare adu itar di se lo ra roman number 3 jim question number 3 jim lo ra question number 4 amu yeng ji question 4 na is write down all the subset of the following set makha gi set sigi ko subset khudim ngi iwa sidi ingam hoi rai lai question 4 ji lai re question 4 na sai di hole ji question 4 hot pa di lai mani ko noida line thom mani question 4 na is write down all the subset of the following set makha gi set mayam ji subset i biwa mani ado ahan ba set roman number 1 da lai ji e ni magi subset mayam di aham the empty set se set khudimagi subset na abdo duna si jima magi subset wara adu sidi element ama khathang yaw set ni na masamaksu gai ne ba subset ne aduna sigi e har ba set si jigi subset sa si khathang lai ne lai go sima adu itar di si ai loi hai ne khale adu roman 4 di tawre ka ji tawre gi ai kanda akhoi gi keno na nearest na hai gara na sabir na hai gara pi gi subset kana hoye da ga aina sai jo hai gara ko pi has the empty set ne roman number 4 jo ko pi has the empty set ne mangon de element kana am yaw de ba pi da yare ko adu itar di mangon de element kana am yaw dra mina magi subset se lai roi ba adu bo set khudimakti masa gi subset ne a set is a subset of itself yar ko set ai je masagi subset ne yar ko adu itari magi subset sa ama khatang lai ne ba magi subset of a subset sa ama khatang lai ne ba only pi masa ma khatang lai ne yar ko adu subset pi gi subset ama khatang ne was a element of a set. Then why do we put outside the pi or not when subset ni ko yong si idea je yong mana confusion li je akoi gi hialen confusion li je si pi je subset ni si kena ba ni jai ge ne si pot ani lai ba mana sali confusion je mana hangi je question ja tem te si jiga versus si jiga kai khena ge sina si ni jiga khena ge sina pi the bracket yaw pu ani jiga khena ge sina kai khena kana hangam si ni jiga khena pi ga
bracket yaubuga set ni kai khane Devin Soyam kogi as Devin Soyam ai je simo ming de hialin ko bani magi keno je mana confusion is season ya nui salam ba yai ko phi the bracket ha ba ani je kai khana ya kana hayam chumme sidi singleton set ni singleton set ai ta de ha ba element am khatang yaw ba set to singleton set ga wa sidi kari set ne ba sidi empty set ne ani ji khena ba ji empty set ne empty set da di element am ta yaw de sidi element am ta yaw de yare ko sidi ke dor ba element am khatang yaw ya sidi ne element am ta yaw de sidi ne element am khatang yaw ya yare ko ado aduga amana sigi empty set sidi set khujing ki subset ne ba Yarko empty set is the subset of every set. Ado sigi set sidi kana gumong gi subset ni nang yata hajen ba ya ba. Sidi kaino tongan ba set am ne ba empty set na te ba. Empty set sidi set khujeng ki subset wai do ne ba. Empty set is the subset of every set. Yarko adagi kaino na haje susma na haje phi yaubuna subset ama sina element adagi amana power set amana yare ko si gyan tare ko aduni aduyo hauzik hauzik question number 4 jima yar ni ko adu question number 5 sin haijina question 5 haije how many element p of a how many elements has p of a if a equals to pi a haiba element ja a haiba set ja pi empty set wem tar ba magi element ke yaw gone element 1 jaw gone ai taw gore si je kai taw gore hauji ta koi video horok da taw gibdo aina sira horok da taw gibdo to empty set ke da aina sira taw gibdo empty set da number of elements ke yaw ne ba 0 aduna mangon da de dor ba magi power set element ke yaw ne ba to the power 0 1 taw gram ni ko si je question number hauji ki keno da asima hairani nai khale ado ai hape taw thom ju taw thong ge question number 6 question number 5 question number 5 is nang e is kai piram ya pi ne empty set ne ba aduna subset of a gi subset ga na were ba pi ma samang ne yare ko ado number of elements in a the element ga yaw gi ai tar di a is the empty set am ta yaw di aduna 0 aduna n gi value kya tare ba 0 tare ba n gi value je adu ita di power set element ke yaw gi hang bane to how many element has p of a power set of a is an element ke yaw gi ha bane adu ita di n of p of a ne ma ngi je adu formula du kya na p ba to the power n na p ba to the power n di to the power n gi value di 0 adu 1 tare gandai ko si question 5 similar question number 6 di question number 6 ne interval gi ne akoina na side gi keno torok pa ngarang interval gi concept taw gore dana question number 6 yeng si question number 6 na ai jong write the following as interval makha gi je interval win it wa yong ko question number 6 yeng ji ama hola ga dum gyan tani question number 6 roman number 1 hotya says x such that x belongs to R. X a real number name. I know interval have defined the real number that defined the Godumni. At the set defined the because Kaginaka whole labor topang is the whole labor, gap labor. Ado real number the whole latiba, dense wave. Adoing around Canano, nearest nara, nearest not there. Canano Kawarin. I'm not one was bambo. Resonant number the whole like a drana. Resonant number the dense way the brand, a whole like a drana. I know lay high give though. Irresonant number may am to give a whole labor. X says that x belongs to R. Aduga Mazakai the guy who's at bar. -4 less than x less than equals to 6 7m. CJ man has write the following Makaji to as intervals. Intervals we need to have.
यारे को इंटरवल सो नि थुआ बनी अदु तादी थोदे सी राइ लाई माना आइजे x सी वैल्यू जे काय दे काय बुंगने बा 6 ngarang interval define tau gra dine hauji mu tau gairo interval ngarang define tau gra interval hai ta di akoi gi real number da akoi na akak na ba part ama real number gi part ama lo ba bane adu part to open oi be ai close oi be ai yar ko part to open oi be ai close oi be ai open hai ta di magi ba open oi re di karam kan oi kan ya kan mai boundary do yaudre ai bane close hai ta di ke dong ne ba boundary ju yausla ne amne sira yengo sira nangi x value je kya de kya bune ba -4 da gi horaga -4 da gi chau khoi khro ai bane to x ki value je greater than -4 adu x ki value je less than equals to 6 ai je -4 din 6 pung ne adu nangna interval le rakpa matam da sigi question ji answer le rakpa matam da ko nangna interval le rakpa matam da kamai rakane ha kan da se -4 ga 6 ka di nang tham baduni sumai ko ma ko laga kai no ka -4 de 6 fu chale ya re ko adu da now ji open interval apa ga da close apa ga da sine close ti ka dom da ka na ka na sigi boundary di less than equals to your me 6 yauri boundary yaure adu na si close tham ka ne se gyandar ba adu ga sida -4 horok pa -4 de horai ni ko -4 ji di yaubra yaude mana haije x से -4 दी चाउ खि पंग है बने -4 के माना बे याउदे कई नो का लेस देन इक्वल्स टू याउते बा अदुना ब्रेकेट से नंग सिरस माइनस माइ थम कने ओपन नि से न ओपन नि सिंबल माइ ज्ञान दार बसे हाइने खले रोमान नंबर 4 से रोमान नंबर यो रोमान नंबर 4 के आई लास्ट की हो के तुम को रोमान नंबर 4 दे अनि मक इक्वल टू याउरे अदुना कमाइ थमने 3, 4 माइ थमने यारे को यारे सीजी मा हाइरनी के सुलु दे अरे को ये फोल रोय सीजी मै लाइ लाइ फोने ओके माना कनोना हेले ना पामिस न कइनो आकान द मा एक्जेक्ट डेफिनेशन ने मा पामिजे अदो एक्जेक्ट डेफिनेशन दी ऑब्जर्व दो इट इज अ पार्ट ऑफ द रियल लाइन की पार्ट हमने यारे को अदो क्वेश्चन नंबर 7 अमु यंग जी write the following interval in the set builder form question number 6 की उल्टा ने लागतु जे question number 6 तने इरमिज न कइदो बा set builder form दे इरम बनी अदु अखोय interval दे इथवाय बा अदु question number 7 जना इज interval वइना पिरमे बा set builder form दे इथवाय यार को याम इंटरेस्टिंग वे क्वेश्चन नि नोय जो होतो नि को सिदि मुने यावरा आई रोमा नंबर 1 होलगे अदु को नोयना अमम होना बा रोमा नंबर 1 होलगे को पिरमे जे -3 0 नि अदो सिजा सेट बिल्डर फॉर्म दे इथवाय बने आइदि सुमाइने इथवाय बने तो उल्टा लाक पाइदे न साइना सुमाइ पिरम मगे क्वेश्चन नंबर 6 ना सिरै थोरक बने हाउजन तो दिना सुमाइ ओइन पिरम मगा मथाकी जिदा सुमाइ इथवाय बने यार को इजी आंसर उल्टा लाक पाइता अदो इदार सिति के या हाइदो बा x such that सिबुक ति रमनि को कोइ सेट बिल्डर इबगी दो ब्रैकेट हमनि x आइने such that x से करी ने बा belongs to real number sibuk di adum sum gadum ni ko interval ri ko matam di real number je tum hai gadum ne ko inoi kan interval di real number da thang define to bune yare ko kyan tare ko adu ga dor ba koma kolani adu ga nang x a -3 de hok ne ba dum greater than -3 adu nang equals to half ko drasine equals to half oi ka inoi kan si open set ne open interval ne yare ko open interval ni open is ma yam thui ko deben je highland je yam thui ma de kola krea do mai ju yeng ji ko ado -3 yara ko -3 yaw de ba open set ne ba ado itar nang si equal to half oi ba ado 0 yaw de ba si open set ne right le me je less than 0 ila lai na tra ado holo hojik no ya mam hona ro kana nom na roman 4 hot kera kana nom roman 3 hot kera holo yeng ji -23 less than equals to x less than 5 -23 and I give 6 less than equals to
6 less than equals to 6 less than equals to yeah lan bao ra cái nó Roman number 3 je nang je makadang ona ire cái nó Roman number 4 je makadang ona ire ngai ro ma yam thu ba yar ko yam thu ba je la le ko cái nó này Stepenia na hang je cái nó sa real number se capital R tang na I badi ya bro capital R khatang na I ra ju ya do cái extra lek ama po ai do si la le there is no such number nang sire raise Roman number 2 di raise 6 tai di pick pa 12 tai di chaw ma sing habni la le ko deven soyam nei raise la le Roman number 1 2 3 are wrong Roman number 1 2 3 la le ko mai je munna deven soyam ma mi am thak pani ko sayang je munna yenga tawr kadum ni nang disim munna yang te Roma 1 2 3 la le ko ama mu yeng ji kana no tawro mathang mu yeng ji samtoro deben swam samtoro si nang Roman number 2 is de dum la le khangre nang nai je nang gi x haiba masing ja 6 dai di pikane ba to x is less than 6 aduga greater than 12 nang masing thiba phangado can you find a number which is less than 6 and greater than 12 can you find such number no 6 dai na pick ba 12 dai na saw masing je nang sung phangamoy nang lale this is completely nonsense mama am thakun siang je haidab na te hai bane mama am thakwa phasan tor am ko tor 상기다 하기도 다래 phải thả lấy lên mà có gì chứ lấy mấy điểm ví thả đấy phải thả lên mà Susma ví thả đấy Susma thì họ lấy gì chứ chỉ vì thì it makes sense dùng Susma cái đầu đấy dùng hiện lên dùng tu Susma cái đầu đấy chứ chỉ học được sense thôi dùng nang sai di 6 tay na pick pa 12 tay na saw ma singa di soil le right dam yare ko 6 tay na pick pa 12 tay saw ma singa ji le right dam alo Stevenia gi je sorry Susma gi je sume next khoi gi Avinash ki to live ni da Avinash ki sume to live ne ba equal to half ka half point ra du gi wa khatang ne ba aduga sina kaino gi Neeraj ki minus 3 0 aduga Roman number 3 jina 6 12 sume lai me me exam to utre ui adum mui yani lai me me gi la le lai me me gi la le ko minus 23 dagi sakhot ki bai bane to minus 23 dai sakhot ki ba aduga 5 di pick bai bane adu lai me nang na thammi je la le ba kai da la ga kan to sira to si je som da thammi ba nang gi kaino je som do on gi dum ne ba se minus 23 dagi haurak bane ba se gi interval lai ta di minus 23 dagi hauro aduga 5 da loi salwa bane ba adu ta minus 23 dagi chawba am sum mana ba ga dum ne nang som da ko lai je la le ba som da ko ki du ne asira ju la le to 6 tagi hawraga 12 books at luha bane ba adu nang di 6 tagi greater than to see less than 6 area ba som da chaki dunia 6 tagi hawi duni na x to 6 tagi chakho ki dunia ba aduna smaina mi chaki dunia yara ko si jula le to nang si gi sang ge loi ona re nang ju highland soyam ko sama na tawre to som da loi on ge domni yara ko som da loi on ge duni ko nang oli khu on je la gan tar ba adu ga Avinash na je Sir, minus 2 below minus 23 minus 23 have male ko asiki de ko idea asine Stevenia gini
Stevenia 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 aus okay Stevenia ging ji tu ma sum na tawre to yare ko sume adesina Sangita gi sume ado arja se backbone hapu haidi migi keno to budo phajana to buna phai yare ko niyom sum to bune phai arja backbone hapu Sangita ya lo yare ko hoji sibu lo ado question sing asi lo islam do ne hung tari hen gira nei question am jo hol ngi khale nei question number 7 lo re ko question number 8 8 ne ke dorba universal set ki idea lak to re ba hoji universal set ki idea ji kamai to gya kan universal set ai ta de any set ne ba now the any subset am piram me ba yare ko universal set ka subset ka je kano ne ba ni je opposite of each other ne yare ko nang wanda se suppose nang wanda 1 2 3 4 ko set am lo re khala je e magi subset am pu hai ta de nang kamai pi ga ne mangwon de pick thabam pi ga ne yare ko mangwon de pick thabam pi ga ne adu mangwon de lu yaw ba 1 2 3 sumaina hai ga ne yare ko aduna nang wanda set am piram me magi subset am pi hai ta de se hai ga ne ado hauji hangdui question jina nang wanda set am piram me yare ko ado mangwon de na chawkhat pa set na sai hangi duna yem ko aina haining ja na sai hangi duna ka dor pa sa nang wanda set a ko bom piram me adu ga dor ba mangwon de gi pick thaba set subset am pi hai ba ne adu hauji mo hangi jina ka dor ba nang wanda set am piram me ba mangwon de na chawkhat pa set am pi hai ma yaw ba mangwon de chawkhat pa haidi uni adu do kai ko ga u na khoi represent tawe yare ko mangwon de chawkhat ban pi hai ba adu nang kana pi ba yai o 1 2 3 4 5 na smai birak pa yai yare ko natra gana ai aina si 5 pi de kai no ha kan da e har ba 1 2 3 4 ko yaw bani ado u da di 5 pu yaw re haidi e ji yaw sale aso ba set ma pi wa bani na yare ko ado aso ba set do nang na sina tra ju yam chaw bom pi ba yai ba kamai na pi ba yai 1 2 3 4 ji di kai di yaw we necessary number de yaw gram ne yare ko aduna u je nang na n capital n backbone yaw be khoi necessary numbers bi ba yai kai no ka e ha ba set sa singi n ha ba necessary numbers lo yaw gram ne aduna kari ko ka da universal set ko ya se maming je universal set ko universal adu maming je dum tai universal set ai ta ri saw kholak pa set am hai ba ne se a gi universal set se n ne nang hai ba ai ba kari gi no a hai ba set se kana da yawe ba n da yawe n da yam saw ba set ne na yari ko adu universal set se ama khatang lai ni ha ba de a gi universal set se n wa zu ai a universal set se r was right real number kai no kan da sigi a de yaw ba 1 2 3 4 is the real number da lu yaw ine aduna universal set se ama khatang lai ni ha ba lai te mayam lai ba yai aduna universal set is not unique yare ko is not unique unique way de unique ti ama khatang way ba ba ni unique way ba je ado ama khatang way ba thu ba ma da unique way de mayam lai ba yai adu universal set ai ta di nang kaim da lu na kharingai leite universal set ai ta di ka ba set tu da gi sakhot pa set ama pi wa ba ne gyan ta re ko si gyan ta re ko question number 8 cheng je what universal set would you propose for each of the following makha da set ani piram ba si ji gi universal set nang kana hai bang universal set pi bang ba sine would you propose ai ta re ado ahan roman number 1 jeng ji question number 8 ki ni ko roman number 1 je the set of right triangles right triangle में हम set आबने the set of right triangle my universal set का ना वरनी नंग set of triangle पिसलो का you know sigi नंगो द pyramid set roman number 1 the pyramid set the right triangle 90 degree of triangle का तंगी set ने बा adu the magi universal set pi wai tari mangon din chaw set am pi wai ne adu nang na u piral kano piral we kano set of triangle set of triangle mayam du the
right triangle dum yaudramina samane Roman number 2 ju set of isosceles triangle habne side ani sangma manaba triangle ngai set habne ba adugi universal set pu ai dar di nang set of triangles pi rasu yae yare ko gyan dai ko yare ko ai di saukhat ba set to pu habne susma gyan tar bo susma question number 9 last question yeng chi now the given yare ko aroi question ni aduga ai hauji question yam nungai bu question amju khotsi question number 9 aroi bijeng chi question number 9 ai je no the set a ko bom pire a have a set sa 1 3 5 ni no the yauri je the b have a sub set amju pire on the yauri 2 4 6 ni yare ko c have a set amju pire so yauri je na 2 0 2 4 6 8 ni yare ko ado which of the following may be considered as the universal set of all the three sets A B C ahumaki universal set to makhai dai karam bani hayani sine ahumaki yare ko ahumaki ado ahumaki habni na ahumak se yawba set thira ne abnang sira universal ahumak se gi son universal set ai dar di ahumak se bu keno yawba ado itar di 0 1 2 3 4 5 6 habni sida CJ universal set wing amaroi ka inoi kan C da 8 yauri ado sigi roman number 1 sida di 8 yaute universal set wing amaroi ko roman number 2 ji mas woi wing amaroi ka inoi ka pi ai pi ji bo yang quite big pa set ni ado mana no di yaroi adagi 0 1 2 3 C mem yaure ko aduga sida roman number 3 sida A B C lo yaure yong adu di lo yaure Roman 3 ja universal set tare adai di cd roman 4 cd 1 2 3 4 5 6 7 0 yaudre c da 0 yaudre c da 0 yaudja roman 4 yaudre aduna roman number 3 is the correct option ado hayeng dagi yam important oi ba topic Venn diagram ai je yam important oi brabu phasana oi grajani Venn diagram ja yengni ado minute khara diwali na hoi loisin ge do ba ado gyan tabro ngasi gi keno to isipo ngasi question ji gyan tabro ado ngasi question ama ip ge noi hoji hotuni question ji keno dang bani NDA ado ne aine NDA question hole na noi nupi meyam yauri ko kem khan gano noi NDA question hot pa ngam bai je noi nupa mayam da challenge tawdu ne noi NDA question mayam do nang thangam dabdo nang phawngam dabdo loi hot pi loi loi tak pi law na tak tu ni nang si course loi ba nupa mayam NDA thaga do ngoi do phawngam da ngoi do noi loi tak pi ya du ni yare ko aduna NDA question hole noi keno to ni ngai leite warang ni ngai leite as nupa gi ni NDA ga de noi jo heng si NDA question hot ki ba je any competitive exam thengana matam da loi noi jo ready de lei ba sa ma nei noi jo loi hai do ni NDA 2019 dang ba question ni yare ko si tongje question je noi no hot ni ko if nang a ko bo set sa lambda a ko bo set sa yaur je lambda ne lambda kama mu lambda mu yare ko so lambda ni se ge symbol je na mu ni yare ko si set se whatever the power set of A is option number 1 the NDA dang ba NDA the question kam la NDA je question kam lai na hangge je nang sira dum khangane si question ji yeng dum khangane aduna NDA je di nang kitang English khara linga ba kano khara taw di maths khara de dum phaw ba exam ne ba JEE gumba ruba exam na te ba
Si holo. Kana hon yang gi yang si holo. India 2019 dang bu question ni. Holo. The WhatsApp to thagalo. Lấy mấy vị em thôi lấy mấy cái ra này hàng cái lấy mấy cái tu cái gì answer này à atay yang cái gì chúng bây ai làm bây ai atay yang cái gì hay thuộc thì hay đôi cũng sẽ depends why am nang gibo Roman number 2 ro Roman number 1 lo 3 ro nang gibo nang gui je khangdre si 2 ro 3 ro sibo option 2 so smart is thare so smart hai jina option number so smart nang gibo option number 2 ro 3 ro 2 hai ma le mai so ayam na 2 pi nei karam na sumu yeng ji ate stevenia wale kano nearest ki dore to the power and the correct option is 1 2 Stevenia thare Stevenia nang gize lale nang lale kai lan ye sem tu nang kitang da na sai ta ki ba ma nang kaw re sem tu yung Stevenia ki lale jong Stevenia nang is lale kon ji yung ko Abinaski sume Stevenia gize yung mayam jim ka sukai ikai ninga lite ai ko ikai ra mi we roi dam ne aina sira Stevenia gi lale na puthor kan da nang ikai ninga lite na aran bu sem to ro re ikai bu de thangro adu yung Stevenia na lale je ta la kyong man hai je sira lambda mu mana lambda mu si ja subset ni hai re nang nai ji kai noi ga power set ki manung dior min si subset ne
ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯁꯕꯁꯦꯠ ꯅꯠꯇꯤꯌꯦ ꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯅꯦ ꯇꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯠ A ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯁꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕ A ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯠꯁꯦ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯅ ꯂꯦꯝꯗꯥ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗꯅ ꯂꯦꯝꯗꯥ ꯃ꯭ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯦꯠꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔ ꯂꯦꯝꯗꯥ ꯃ꯭ꯌꯨꯁꯤꯅꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯦꯝꯗꯥ ꯃ꯭ꯌꯨꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯅꯤꯅ ꯕꯤꯂꯣꯡꯁ ꯇꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝꯅꯦꯕ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯕꯁꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯦꯝꯗꯥꯁꯤ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯒ ꯁꯕꯁꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯦꯠ ꯍꯥꯞꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯦꯠ ꯂꯦꯝꯗꯥ ꯃ꯭ꯌꯨ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯦꯠꯁꯤꯁꯨ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ ꯁꯕꯁꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯦꯠ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤꯗꯅꯤ ꯅꯪ ꯂꯥꯜꯂꯤꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯄꯤꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯌꯥꯔ ꯋꯥꯏꯁ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯅꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯌꯥꯔ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤꯗꯩ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯗꯧꯕ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯗꯧꯕ ꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯤꯌꯥꯏꯂꯦꯟꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯤꯌꯥꯏꯂꯦꯟꯒ ꯁꯪꯒꯤꯇꯥꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯤꯌꯥꯏꯂꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯪꯒꯤꯇꯥꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯁꯪꯒꯤꯇꯥꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯤꯌꯥꯏꯂꯦꯟ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯨꯝꯗꯣ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯅꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛꯁꯦ ꯑꯩ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯅꯣꯠ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯧꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯣꯠꯂꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯀꯣꯛꯇꯩ ꯄꯤꯔꯛꯀꯦ ꯑꯣ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛꯁꯦ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯕꯨ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛꯁꯦ ꯑꯩ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯃꯆꯨꯅ ꯇꯧꯒꯦꯀꯣ ꯁꯦ question number 4ꯒꯤꯀꯣ question number 4ꯒꯤ Roman number 3ꯅꯦ Roman number 4ꯅꯦ ꯇꯧꯔꯣ question number 4ꯒꯤ Roman number 3ꯅꯦ Roman number 4ꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯣ question number 3ꯒꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ question number 3ꯒꯤ Roman number 6ꯅꯦ Roman number 7ꯅꯦ Roman number 8ꯅꯦ ꯂꯦꯝꯍꯧꯕꯉꯩꯁꯤꯗꯣ Roman number 6ꯅꯦ 6ꯅꯦ 7ꯅꯦ 8ꯅꯦ ꯑꯗꯩ 4ꯅꯦ 5ꯅꯦ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯇꯧꯔꯣ ꯀꯩꯝꯇ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯕꯦꯟ ꯗꯥꯏꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯩ ꯈꯔ ꯂꯨꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯉꯩꯁꯤ ꯇꯧꯔꯣ ꯂꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯗꯧꯅꯦꯕ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯡꯒ ꯌꯥꯎꯅ ꯏꯔꯣꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯍꯤꯌꯥꯏꯂꯦꯟꯅ ꯁꯪꯒꯤꯇꯥꯒꯤ ꯊꯤꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯪꯒꯤꯇꯥꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯑꯣꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯤꯌꯥꯏꯂꯦꯟꯅ ꯁꯪꯒꯤꯇꯥꯒꯤꯗꯣ ꯄꯥꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯪꯒꯤꯇꯥꯒꯤꯅ ꯍꯤꯌꯥꯏꯂꯦꯟꯅ ꯄꯥꯏꯔꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ see you in the next video